Sidi Yaktung Khwlaithani bo Sidi tujak Agartala railway station tei Khoroksa manjaukha police tei naima thangnai kene khaniro gokrung mokol bai nachimui tongmani yaglobo Agartala railway station corridor snamui kefek manai Yaktung Khwlaitongo Yaktung khaniro kefek manai Yaktung khaniro no naritok thani ongkhormungo salbrumni routine naritok thani bo Agartala railway station manjakha Khoroksa Agartala railway station GRP thana police koktoma thomani biskan khuk khindani shaka salbrumni routine checking khaitongmani jorawo sar number platform borok khawtam non nugui poito kha belkha naimuthang naikni khairo borok passenger sajogui khoroktam pasaitamano kok shipnika tei borni yago tongma bego naicher thanibo sherji sidikan mangkha borno kok shipin thanibo soimangkha khoroksani mung Prolat Kumar nok Biharni Azampur amchayo tei khoroksa hangke Robita Devi bini nokbo Biharno bo bahane kefek manai eba Sidi Yaktung Khwlaithani bo korungjak tei khoroksa wngkha Janmojoy Nuniya bini nok Asamni Silcharo bongno romui thano tubi faikya tei NDPS মামলা ফিনি bongno kok shibni jaka hane shaka police আজ সন্ধ্যাবেলায় আমাদের আগরতলা জিআরপি থানার সাব ইন্সপেক্টর পঙ্কজ বিশ্বাস আমাদের মহিলা স্টাফ এবং আরপিএফ স্টাফদের নিয়ে আগরতলা রেল স্টেশনের রুটিন চেকআপে বেরোয় ওই রুটিন চেকআপের সময় সন্ধ্যা আনুমানিক 7:30 নাগাদ তারা লক্ষ্য করে আগরতলা প্ল্যাটফর্ম নম্বর থেকে একজন মহিলা এবং দুজন পুরুষ সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছে তা দেখে আমাদের পুলিশ স্টাফ ওদেরকে আটক করে এবং তাদের কাছে থাকা ব্যাগে তল্লাশি করে সর্বমোট 9 কেজি 335 গ্রাম নিষিদ্ধ গাঁজা আমরা পাই ওদের নাম হলো যথাক্রমে প্রহ্লাদ কুমার যার বাড়ি আজমপুর বিহার আরেকজন মহিলা ওনার নাম শ্রীমতী রবিতা দেবী ওনার বয়স 35 বছর ওনার বাড়ি ভাগলপুর বিহার আরেকজন জন্মজয় নুনিয়া ওনার বাড়ি বারাখাই শিলচর তাদেরকে তারপর আমরা ওখান থেকে মালগুলি বাজেয়াপ্ত করে থানাতে আনি এবং তাদের বিরুদ্ধে NDPS ধারা অনুযায়ী একটি আমরা FIR নথিভুক্ত করছি Joyono Agartala railway station te naimuthang naikini krak khlaitongmani yaglobo kefek manai Yaktung khanirok joyawi Yaktung khlaitongo biangte bhai khlai borok ashuk Sidi kan borno yago sokpai bhai khlai lai thangman bhai khlai borok Yaktung khlaiman amronti utabo sumu asaja sabuktong krengjak borni ungkulugo kotor sumu Khulumka hasani lukurangno nogni bagai belekino kaham sep tubi faika St. Joseph Hospital West Nowabadi Amtali Agartala West Tripura hasani fatara thaya karanya hayung berni shakdog naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrunno general OPD wo sakdog naijago o hospital lo x-ray ki suti cough test
khairni bagi nangmashak shep tongo tei test khlai rijago o hospital lo hatibar thugine eba every week no kisasuk chongjak shalo burangni bemuk naikrung eba gynecology surgery urology tei bukung khunju totra naikrung doctor bo phai shakdok naifeyo tei abo simia o St Joseph Hospital lo talburum na Chennai ni specialist doctor ok phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai naifeyo abno karibo o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarok ni operation ni facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugani sebo manthogo hake taita moleli tongsinai phaidi kaham hayong bem ni shakdok sebmana ni musung khake eba teba sina musung khake kengdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital lokin sulai oro kisha rangbaino kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo tai bo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khlaimano hambai